बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन हरुगे जलसा वडांति बेबी एम्मेहा बेफुल मी जलसा दुरागातुम बल्लवमुम आदि अडुवसवम गेंदवा एम्मे बेफुल दिरायुतुंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के डिप्यूटी चेयरपर्सन अहमद अब्दुल्ला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अदे रईस मुइज़ु राज्य के वेरिकमं आई वरगिन वौदुतके बमु वरगिन फोणी कंडमु अदि राज्य के हुरिहा कमे हल्लु कुरुमुगे फुरिहम लायकता काबिलियत तिमम्मनिक फानुगा हुन्नेविकम विदाळवमु राज्य के रजितुं एमनिक फानु विदाळवमु गेंदे विदाळवमु तक आयके विदाळवी फोणी उम्मीदतक कायकीगा एमनिक फानु ए वौदुत फुद्दवाणिक वबलागी नोहा फ़यदुस वी इरुगा रईस मुइज़ एदक्के विवाहक हम एक्कमे बेस दिमाणुवे मिदनी एंगे वडा गन्नवाने खंडाफाउरी फोन्या बैसा तिममनिक फानो या एम्बुलेंस तारफ कुफी में क्या फा डे शाहिद के मतिंदा बोटे गेनेस मितना मादेगा बाववाफी ए देश मतिंदा बोटकी एमनिक फान विदाळवी एगेन दाणी दुबई बैंकॉक फतनतनशे बेस फरवाया फहुम एगे वडागति कमक उदाकंडिते सिलोन है एम्बे दुरविस देवेंगोती ए बोट को मिहारो ए बोट नुसने हम एक्कदा कुरीगा देहा हपुर किन सिफान देहा हम तिंहा हो इंडिया सिफान इतनुगे वे तिब्बे विदाळवे हदवा फवा दोगु ए दोगे नूंकम विदाळवे मिहारो हम इंडिया के हेलीकॉप्टर मतिंदा बोटुगा बदमी हूं उफुदनी होम मिनिस्टर होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर होम ऑफिस के मिनिस्टर एमन फान बोड़ा बत्तरी नुदिया के हारुगे अतहोगे स्कूल प्रिंसिपल अका एमन फान हुन्नवी फतिगंड हिब्बवा के स्कूल को दिन तक कियमन कोरा गोता निकुमे ए हुन्नवी एगे वडा करनवाने वन्न गोता फिहारे का वन्न गोता या फिहार बंद कैफे का वन्न गोता ए कैफे बंद गानूना खिलाफ गवादा खिलाफ मेदे में फहुंगे निम्मी बेर मीहा को बैन ताफिया फंसास खास रुफियाइन एतने जुर्माना को अलगुन में नबेसिंगे गानूना गवादा एगबा गतु मतिकं उळंजी है ehenne mes mirajye ke mere masalta ki vi fanse istiri sahar we fahore masalta sarkaram hawal kukken kori masekkate ke faasa amu mihaka deni kino adi ehenne koi gotum mes rajye ga masekkate hingani kino ehme wara bodu tano rajye ke rajitu miwani dati wefa miwagutu ga wes rais muiz ge sarkaron e baldawani mihun jurimana kokke dawda hingane faasa dibeto engi wada gannawan fada kaar paak kollane thane me maaliya ko enne ehenne mes kaare ganna e haradu kurabene miha ulmaade ge dirulenya kaare ganna rais muiz vidal paak qur'an tan dakkane wahaka den algon bennenge paak qur'an tan nudekkenekam paakin wedi huriha tane baadagana kiradan tayyaro vejika mi party ge gina befulna ki fasahar verikan ko fa befulun kama wative rais muiz ge merukam kurabwa fa hori kantatta ganefa hori ganduta ama saaf ko mi party je rajitun nakyadem ehennama rais muiz ge dogu hedum ei dive hirajye ga mihaka keri kuladana wegen nuwafada moleti dogu ei muuna ruden arwanula loda isfiya jahanula hadwi dogu tak rajye ge rajitu aike bon ade miyadu mi dekeni e datika uriha mi homes mdp ko nikunawma algon me dannawani rais muizu dogu hadwa fa egotta madumadu ko nuhureve ade miyarege mi jalsa ga furtama wahake dekma algon me dannawadani mdp ge तालीमा बे कमेटी के मुगर मोहम्मद इहसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मोल्डोवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के डिप्यूटी चेयरपर्सन अहमद अब्दुल्ला गाँव में मजली हो गए इनसे तेरे मेंबरों
mire mi jalsa belleuma adi adoseuma me harugeya wadan tibbevi algon men emmen fakhureriwa Maldivian Democratic Party ge dobeti memberun adi mi jalsa duragatun ballomun adi adosomun gendawa emmeha befulun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade mi adu algon menge divehi rajyega verikan kurmum mida sarkaru verikamang ai qaumiyate bune qaumiyatuge foni meerukan divehi rayetun nan hoda dene kam bune etake bautake bamu algon men hama komme mihakam me ebe enge qaumiyate ade demehetteni vi qaumiyatege emme muhimmu asasaki ummid ingres bahum bunakama vanya hope algon men komme mihakume emihaku ufamvi rashuga emihege mamba fanna aila gatuga fakhur wari kama ekiga amilla masakkate koggen amilla amdaniyen odagen ufaveri diriulume ulevene kamuge ummidu ta abada demi osu efada ummide demi nonna kamuga waanama etanegga gaumiyatuga wahakka kommehen dekkumuge beenu menne miyadu algon mennam mi aadefa mitibi hisabu midennevi ummidu iruwara iru osse komme duwahakume midani fanduwe kanimaba algon menge masverinnan ufaveri kama ekiga hingama jehuma ekiga masveri kan kuri aruwa e dairain kuriya diumuge ummidu midani duwahe duwahaka fanduwa kiyawa kudinnan ekashigenwa rangalu tawlime for kodde vidane kamuge ummidu es midani duwahe duwahaka fanduwe kanimaba algon menge fatur weri kamuge dairaga harakayat teriwa farataka demehetteni vi mahawlegga mi masakkai taraggi ko kuriyerwene kamuge ummidu komme duwahakume midani fanduwe neti gellemu mi halatuga algon men gaumiyatuga wahaka komme hen dekkumuge maane nei demehetteni vi gaumiyate demi onnani etanegga diriule rayitunge hituga uturi ara ummiduge alikamen urige ehen nuniya e wahakage maabudu beenu menne gaumiyatuge midennevi ba ummidu algon menge kiban nigulagane gellemun diumuge maaganu e sababaki etanegga ekudawa leve tawlimi siyasatta e siyasattauge harudana kan neti e siyasatta ki rayitun itubaru nukura siyasatta ka vegen hingajikamuga waanama e ummidu ma wahavves neti hingada miyadu mita mihira hotelegge conference room ga divhe rajyege raisu jumhuriyage nayabu wadagen kuriya gendeve hafla egga global partnership for education ge faratun divhe rajyege tawlimi kankama 9.5 million ge ehi hile ehi hama jehun faha coffee mi hile ehi hama jehumuge rasmiyatuga divhe rajyege tawlimi wazir vidalwani mi hile ehi hama jehigen diyai faituwege midiya haywarakam masduwahu divhe rajyege raisu jumhuriya Dr. Muhammad Muizuge siyasattaka tawlimi siyasattaka igwa gotuge matin ekolawale munu siyasatta tanfiz kurma kuramunu masakkatuge natijage gotun global partnership for education nu mi ehi divhe rajyen hama jehigen diyai kama saafukon hama emayerum vidal den alunu badalana global partnership for education naki ko bat global partnership for education ge member ka divehi rajye emme furatama vi mi sarukara kunu faayatwege media hammas do gitere kunu divehi rajye mi global partnership for education ge member ka vi dehas nawaravana aharu eru divehi rajye ge verikam ga ahuri rais ibrahim muhammad salih eru verikam kuramun diyai mdp global partnership for education ge member ka dehas nawaravana aharu rajya wuma fahuga midennevi grant midennevi hile ehiya divehi rajya sharutu hamawa kamasha ehi libumuge fursatu divehi rajyan eba oy kaman engi dehas 21 wana aharuge october mahuge fanaravana duwa
e hisabun feshigen eru divehe rajyege faratu midennemi global partnership for education ge board member ge gotuka harakatere wada annawa eruge tawlimi wazir Dr. Aishat Ali ge isnenge unge matin mi ehi hodewma taka warak gina guna basakketeke kuravigen dia migotun tawlimi siyasata MDP ge tawlimi siyasata ka ekkiya adi gawmi taraggi ge plena wes eggawa gotige matin ekkolawa lewunu siyasata tanfiz kuruma taka midenneve ehi hoduma taka beenuwa kardasta tayyarko global partnership for education na hushala mi ehi libene kama nimma mi ehi ge huriha kama nimifa wani dehas 23 wanaha ehmima miki faaytuge media himmas do terega hingadiya kama nu mi e dehas nawarawana aharum feshigen algun menge verikamuga rais Ibrahim Muhammad Salih ge verikamuga Dr. Aishat Ali ge pellemuge dashun hingadiya etak kamege natija ehma abaduwes kan hinga gotuge matin mi verikamuga abaduwes divehe rajyege tawlimi wizara ga kankan hingamu da gotuge matin miyada kiwes oluwaduma makara hilatuge duwahe miyada kiwes makaruveri hiletteri eta dale kiyawa kudinnasha beleniwerinnasha tawlimi daira ga harakaterwa farataka dekkiduhe ema mifada tawlimi siyasatake tereng mifada tawlimi waziraku huri tanegga alugonumenge hituga tawlima medu ummiden aalawane gote dibehunu vidala ballam ade den algon menna mideteren aduivge midiyei school ege wa divehe rajyege huriha school take air condition kurane siyasat take ge wa bodu project ege wa mega project ege wa mi project ke tereng deaharu dos terega divehe rajyege huriha school en air condition kuravidda gendane gotaka wa ragal algon men dehas 23 wana aruge riyasi campaign uga ves mi waudu vi kama gulunguri idara taka ekiga kurefa hori dirasata uga aliga demehettenevi hakatage project tawge tereng demehettenevi gotegga mikan kurane min dortake kandala engige mikan kurevene gotuge play laka ekiga en namas divehe rajyege tawlima wazir mi project iftitah kurma wadagennevi maafushi school daturuge huriha intizam tan hamajessi maafushi council school ge huriha classroom en AC kurmataka huriha harde kuri maafushi council emme kudaminun e rasmiyatuge furagoga harukuri bek benaves print kuri maafuri council ge haraduga e daturuga baaveri befulunasha adi e rasmiyatuga baaveri farataka kuriya gendia refreshment ga bes haradu kuri maafushi council ema mi project iftitah ko mi project tanfiz kurunga masekka miyadu sarkarun kura iruga mikankamuge sababun miyan evves harudana usulen ekulawa lefa netumuge sababun miyadu miwani nurangalu wadaveri kame skuutoge meduga ofelifa mi huriha burayen ufulam mejeheni algonde bedeni verin miyadu school kavure ane school avaha air condition kurumuge wadaveri kamuge natijage gotun bedeni verin mikamuga geenen jehele waki miyadako madennu ehwa mifada nati wagutegga adi iktisad miha andawalaka vettifawa kama sarkarum bunamunda wagutegga beleneveri lavwa mifada kame kuruma majbur wa fada siyasatake mihen ekulawale fa umuge haqiqataki alugonu menge hituga mustaqbala medu ufedi uturu yaram jehe ummidi kulavaru e ummidu eddo ane duha fanduwe kaniwa mundiu den medu algon menna mi dekeve wahake ki dadi midakaddo algon menna libigen dia o level imtihanuge natija ga wahake O level imtihanuge natijaya behe gotun eki goggata wahaka dekeve iruga mi natijage muli natijain fahagavi emme aligada kamaki emme tanawas habaraki algun menge verikamuga rais Ibrahim Muhammad Salih ge verikamuga MDP ge verikamuga algun men taaraf kuri satellite school ga kiyevi darivarun hodi rangalu natijage wahaka satellite school ki ekaheri kudi radlashuga tawlim for koddene wasiletta gaam kuruma dative fawa radlashaga kiyewa dinu mattaka algun me taaraf kuri usule e usuluge terein kiyewa din radlashuga kiyevi darivarun sida physically mudarrisaka ekiga masakke nukuri kamuga VSS satellite school ge technology beenun koggen kiyevi kiyemuge natija eki ekudinge terein
තින්කුදින් නපරකින් තින්කුදින් අම්මා දායින් ෆාස්ට් adin nulaiku rangalu natijaayen ekudin hodagen algon menge divehin fakuru erko difi ema mifada rangalu siyasat ekek algon me taraf kuriruga midenne fada oluwaluma kurin algon denne fada oluwaluma makara hilatuge tawlimi wuzara nota tawlimi wazir hurujikam gawana algon kurin dennevi ummidu duwahe duwahaka daandi fandu wenetemu mi natijaa ekega den algon men divehin algon menge divehi kiyawa kodin kurimati meli A level tawlim hasil kurmattaka algon menge sarukaruga algon men wani CHSC ota A level la eru kewade mundiya male sarhaduga kewade mundiya male ge emme bodu school a imarataka badal kofa e imaran hunnani hulumade eya ekiga male ga A level la kiyawan beenuwa dariwarunna e khidmat liben huri amilla madrasa tawga kiyawa dariwarunna algon menge sarukarun ai subsidy demu ehme ma hile school tawga dariwarunna tawlim ungenena mi dennevi subsidy ge hagigata ki min duwahaku high school takuga ufedifa nuwaha femmaru rangalu wasiletta mi dennevi amilla school takuga ufedigen diu miyadu mi sarahattu gaves high school tawlim 4 ko de school takuga hunna emme rangalu wasilettan hori mi denne school tawga adi eya ekega e waada veri kamuga midennevi school taka waada kurmattaka sarkar school mesedani efada wasiletta gaam kurmuge masakke kuramu adi miharos bai wasiletta hunnani gaam kuraifa ehnamas miyadu sarkar nimmi midennevi subsidy nude kanala ehemi ma hile midennevi school tawga kiyumuge shawgori kamuga tibi algon menge divehi nikamete rayitun nam miyadwani e furusatu gellifa mi decision nengevi o level natija liben gaaganakan hafta eka vefawa eru algon menge atolu terege rallashum rangalu natija hodi barak gina dariwarun tibi malein tanta kuyan hifagen as malega midenne viskutaka kiyumuge foni ummiduga e ummidu fonu wejje e ummiduga kolufanja haf dem mi hedi kurin algon me CHSC kewade school ga a school e school miharo maramat ko kewade numa tayyar gono masakke kurumun daakama mention education umbunen e school ga science stream ge dariwarun kiyawane ehen namas miyadu e school miharo enroll fati bi dariwarun angani tiya dariwarun kiyawani malega mihira CHSC malega ehen namaves laboratory tahlilu taka tiyakudin dammani hulumalesh laboratory tahlilu kuranje wagutu ekam kurumattaka daanjeni hulumalesh library ge khidmat rangalu library ge khidmaten hodam beenum vejjiya dammani hulumalesh mikan intizam qurani bahuge ehen namayes dariwarun midennevi fada gotaka ettanun anettanun ufuduma ekashigen wa bahuge nizamen adi miwa gotaku malega gaayam wefayenne emima e dati ufulam mejiheni dariwama adi hama eya ekiga A level fada muhimmu tawlime 4 koddin mattaka miyadu wani rajyen beerun miyogut edani rajyen beerun mulin a mudarrisun import kuramu suwalaki A level fada mifada muhimmu de aharu tawlim 4 koddin battaka mi de aharuge tajriba nen mudarrisunna ekiga mifada rangalu natija hodi dariwarunna A level 4 koddin khidmataki mi kurave israf kanu bana noidana bawai mi gen algon men emme ede natija hama yaginu wes nunukunna adi hama ya ekiga midennevi subsidy 4 koddinumuge kantatta men damun daniko Minister of Education vidalwani amilla school taka subsidy ya ekiga kiyumuga fursatu deveni malega ya hulumalega timanna men gaaymu mikuri CHSC apply kura kudinge tereng etantanu fursatu nulibe kudinashe ehen namaves A level ge application na ekiga divehi dawlatuge bay wazirunge darin madrasatul ahmadiyya enroll kofi A level kiyama eya ekiga ahmadiyya wegen ingajje subsidy libe school ka ahmadiyya subsidy libe school ka badaluwi
e school midenne wazirunge darin enroll kurima ema mi kankamuge insaf miedu huri kotaki ema miha na insafun kankan kura sarukare adi tawlimi wuzaraen oi wagutegga algonmenge hituga midenne gawmiyatuge ruhu alave e ummidu hedi direni kihenetto ade algonmen warak gina midakka wahakai algon warak gina dakka wahakai mi dirasi aharuge text foittakuge wahaka feshunisoren algon mennani ewaka dakkam komme duhak mi hafta feshuniruga nuata miyadu mi hisaban ayaruga mihar midani august mas nimen september mahuge furatama hafta nuata devana hafta ga school takuga furatama tamuge imtihanu feshene mi hafta feshuniruga adives dive rajyege fansahavure gina skoola foittan hamanuwe adives dive rajyege fansahavure gina skoola foittan hamanuwe adi hama yakiga grade 4 curriculum syllabus alun aako e syllabaha ekwa gotuge matin foil liye tayyar ko nimifa ovva e foitta print ko school taka nufonuwa mi dirasi aharu miha hisaba miyai adives nufonuwa adives e print ko nunive ema mihawana mikankama ihumaduwa sarukare mikankama ihumaduwa tawlimi guzarai ovva tawlimi darin algon men kurimaguge mustaqbaluge darin ge hituga midennevi ummeeduge hulukolu itura boduwe dirigen daane gotaka deterega algon men ge hituga aveshakken nuwane kam ama fanduwane komme duwa kas fanduwa mundani fanduwe kaniba mundani midennevi dariwarunnaki amilla masakkate ekkogen amilla viafariye kurumuge ummeeduga miyedu estibi bay algon menge masverinnaki masverikamuge dairaen kuri hoda masverikamuge a harufataka wasilumuge ummeeduga tibi bay algon men faturwerikamuge dairaga masekke kura mi hunna faturwerikamuge dairaen invest kuran tayyarati mi hunnaki algon menge mi divehi rajyega huri gudurati wasilata demehettani gotegga pahattam beenumwa e ummeeduga tibi bay algon menge radasuga tibi algon menge nigamete rayitunnaki jazira taraggi ge ummeedu gatibe way algon menge councilor unna radaru gatibi rayitunnaki algon menge la markazi nizam ge foni mirukan libemun dative e foni mirukan ituran hodumuge shaugu verika e ummeedu gatibe way eko miedu ko bato mi komme ummeede mi dani fanduwe kanive nivemu ema mi halatuga mi kankan alun amura hod mattaka algon menge ummeedu alun akur mattaka algon menge lang ummeedi visnume genaw mattaka algon menge hittakuga mi ummeeduga hulukolu itura rokur mattaka mikan kurevene bayaki adi faaitu wedya maasiga mikan kuri bayaki ves Maldivian Democratic Party algon dannawana miyadu e hingadiya halatuga miyadu e hingadiya harakatuga nota mi hingadiya rasmiyatuga tawlimi waziru vidalu wani GPE Global Partnership for Education hamajesse $9.5 million ge ehi libuni rais Dr. Muhammad Muizuge tawlimi siyasata ekkiya ekodawali me alugunuge suwale tawlimi wazirange boy tawlimi wazira ki PhD hasil korawwan hunne befule adi e ministry ga masakke kurwa war tawlimi ilmi gabil befulun uluwan alugunuge hama kudu suwale war fasaywan jawab tibe fulna salgun dannawada tawlimi siyasate nebbayge tawlimi siyasate ka ikkil qur'an gote tibe hunu vidale ballo tawlimi siyasate nebbayge nete alugun mi dannawani daadi midakaddu city council raisu jumhuriya वडान नवाफा रईसु जमहूरिया स्कूरम सुवाल का रईसु जमहूरिया जवाब देवम विदाल वणी तिबे हम वरहल विष्णुवात मिकमा मिता मी ऑडियंस के तिबे हुरिहा बेफुल फारुगा रईतु मजलियोगे इसते रईस हा हिसाब मोळुनु वेदान ए नमस वर कुडकुड आदागे हिसाबे के वाह का धन्यवाद मोळन रईसु जमहूरिया विदाल वणी माले सरहद्दुगा हुन्ना जेहेने कमा तिमन्नमें सारुकारं एब फाहग वेये मिहारु हुरी स्कूल तका एकीगा मुली जुमुला 22 स्कूल नोट करवा 22 इंगे तो 22 स्कूल एहे मीमा
ek target hasil kurumattaka kuriyan hataru ardo terega timannamen alaname maduwegen high school timannamen alaname maduwegen high school mi tawlimi siyasat ekulawadumuge mandate ge embe huga hunnevi befula dive rajyege waliyul amru raisu jumhuriya dr muhammad muizuge wahakafun bavi school misarahat beenuwe timannamen ituran alange baje kuriyan hataru ar terega ituru high school adiha school adetara alaname janawunu denne maduwegen high school engodanwa to miwagutu male sarahaduga huri kita school ebe fulun uwalan ewuluwa izzuddin nula mi divehi rajyege fura male sarahaduga mi maleya hulu maleya ekuluwe gotuge matin ebehuri muli jumula ashara school ebehuri ashara school දැන් අලගොණු මේ හිතන් අරණි ආශාරයන් හතෙන් එක් කුරීම අන්න අද දෙක යදි පාවිහා වරේ කුඩා අද දෙකේ අලගොණන් අද හිසාබු නුකියවෙනි එමෙම මිවරුගේ නේගේ තනේ දොරෙන් නුදන්න බයකෝ ඇස් තවුලීමි සියාසතෙන් එකොලවාදානි කියනෙත්තෝ තවුලීමි සියාසතෙන් මිමියෝ හදාන ගොතෙන් මෙස් පොරතමනේක මුකේ විදාල වාහෙන් තවුලීමි සියාසතු හදාන ගොතෙන් නේගේ කම් මෙස් එකෙන් එබි හොන්නංග බේනෝ ආදී තුරු නොමස් එම මිහාලතුගා මිදි වෙහරාජයේ තවලීමි නිසාමියති මිහාලතුගා අලුගොන්මගේ හිත්තකුගා උතුරි ආරමුන්දියා උම්මීදු තමියති මියදු දාමර්කොසි නිසාම ෆුණාදනි මියදු මස්වරිකම් ෆුණාදනි මියදු දිවේ රාජ්‍යයේ ගුදුරති වසීලත ෆුණි නැතිගෙන් දානේකන් කෂබරන් එගේරුවස් ලේනෝලම හුද්ද දෙනි මියන් නෝන් අලුගොන් මෙන්න හග්ගු මින්වරකි මියන් නෝන් අලුගොන් මෙන්න හග්ගු මින්වරකි මි මින්වර හොදුමට්ටක මි උම්මීදුග හුළුකොළ අලු රෝකුරුමට්ටක අලුගොන් මෙන් එබජෙහෙ මගුවච්ච වෙස්නුකුන්නා අලගොණ මෙන් එබජෙහෙ මි සර්කාර ජවාබ්දාරි කුරුමට්ටක මියවරෙන් හරුකො ගින මසකෙත්තක කුරන් මියදු MDP මි කුරුමුන්දා මසකෙත්තන් අලගොණ බදා ගන්නන් අදි මියා එකීග අලගොණ මෙන් ලොබෙත රයිගිතුන් නුකුමෙ බෙල්ලනි වෙරින් නුකුමෙ දරිවරුන් නුකුමෙ මි උම්මීදුග හොළුකොළ අලුන් දිල්ලා රෝකුරුමට්ටක අලගොණ මෙන් එබජෙහෙ මසකෙත්තක කුරන් අලගොණ දරිවරුන් ගොවාලන් මියදු ගුරේඩ දිහෙ ගුරේඩ නොවේ ගුරේඩ අශග්ගා කියමුන්දා දරිවරුන් අලගොණ ගොවාලන් මිදින්න වි කන්තත්තක දේතලක ෆුන්කො විස්නාෂේ තිය කුදින්ගේ මුස්තකබලේ මි තිය කුදින්ගේ මුස්තකබලගේ හුළුකොළු රෝකුරවේනි තිය කුදින් මුස්තකබලගා දෙකේ තිය හුවෆෙනු තිය උම්මීදු තන් ආදා කොද්දවේනි මෝල්ඩිවියන් ඩෙමොක්‍රැටික් පාටි යෂේ ඉන්තිසාමෙගේ දෙහෙන් සියාසී මසකෙත්තක කුරා සියාසී පොලිසිතකින් ගුලවාලා වකි ખાસ උසූල්තකගේ තෙරෙන් මුස්තකබලගේ අමාස්තකක වාසිනුවා මසකෙ කුරා හැම එකනි ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ මෝල්ඩිවියන් ඩෙමොක්‍රැටික් පාටියේ darivarum ves belanivarum ves mudarrisum ves muli divehi rayitum ves bikamaade terega funko visnanje algon ge duaa ki algon men mikura masakkatuga man Allah subhanahu wa taala baraka levun algon men ge hittakuga uturi aran jehe ummeeduga hulukolu uturi ara dilli taazave algon men ge ummeeda ekiga masakke kurmuga fursatu algon men ge me lobete party ya man Allah subhanahu wa taala kurengo tanuga minbar korebun warabada shukriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ಅದೇ ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ದೆಮ್ಮೆ ಇಸ್ತೀಫಾ ದೆವ್ವಾಫಿ ಇಂಗೋಡಾನ ಫದೆ ಮಿರೆ ರಜಿತುಗೆ ಮಜದಿ ಹೋಗೆ ಜಲ್ಸಾಯ್ ಬಾಬಾ ಎಮನ್ ಖಾನ್ ವಜೀಫಾ ಎಂ ವಹಿಕುರು ಮಕ್ಬೆ ಬಿ ಜಲ್ಸಾಯ್ ಅವಳು ಮೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಲೀಡರ್ ಅವಳು ಮೆ ದನ್ನವಾಗೆ ಮಿತಿಬಿ ಏಕಂ ಹಿಂಗೋಯ್ ಹರುಗೆಗ ಕಿಯಾಲ್ ದೆಬ್ಬುಮ ಎಂಪಿ ಗೆ ಫೋನ್ವಾ ದೆಬ್ಬುಮ ಅದೇ ಮಿಫಾರ್ ಅವಳು ಮಿ ದನ್ನವಾದ ಎಂಡಿಪಿ ಗೌಮಿ ಮಜದಿ ಹೋಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಾತಿಮತ್ ಜಾಯಾ Bismillahirrahmanirrahim. Emmiha hamdusana hagwege mani alam takuge veri Allah subhanahu wa ta'ala ya. Salawata salam lebung edi dua kurani mi ummatuge man nabiyya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Adi mi salawata salam ga ekalege panuge ituru aluna mituru sahabi shamil kura. MDP ge deputy chairperson adi MDP ge gaumi majlihuge emiha memberu durai gatum mi haruge jalsa adu assavamum pallavamun gendawa MDP ge emiha
ಹಿವ್ವರುಗದ ಮೆಂಬರುಂ ಅದಿ ದಿವೆಹಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲೊಪ್ಪೆತಿ ರೈತುಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಬಿಂಕೊಳು ದೂಕೊಲ್ಲ ನುಜೆಹೆ ಗೊತ್ತ ಗೋತಿ ದೇನ PNCಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಯಿಜ್ MDP ಸರ್ಕಾರುಂ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಂ ಗೋತಿದಿ ಗೋಚಾಯಿ ಫ್ಲೆಟ್ ಲಿಬೇನಿಕಮ ಲಿಸ್ಟುಕೊ ಗೆಜೆಟ್ ಕೊಫಾವ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತ್ತಕ ದೆ ಹಫ್ತಾಗೆ ತೆರೇಗ ಎ ಹವಾಲ್ ಕುರಾನ ವೆರಿಕಮಂ ಹವಾಲ್ ವೆ ವಡಾ ಗತಮಫಹು ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ರೈಸ್ ಗೆ ವೌದು ಫುಳಾ ಎಕ್ಕೊತ ಫ್ಲೆಟ್ ದೆವೆನ್ನೆ ಗುಜಾರಾಯ ಹವಾಲ್ ಗುಮ ಫಹು ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಿಲಿ ಹೈದರ್ ಫ್ಲೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಯಕ ಹವಾಲ್ ಕುರುಮ ಫಹು ಫಾಸ್ ಕೊಫ ನೂನಿ ಫ್ಲೆಟ್ ದೇವೆ ಕಣ್ಣೆ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್ ಗೋತಿತ ಹಿಲೆ ದಿನುಂ ಮಕಿ ಬೊಡು ಹಿಯಾನಾತೆ ಮಿಯದುಗೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ PG ಲೀಡರ್ ಫಲಾಹು MDP ಸರ್ಕಾರುಂ ದಿವೆಹಿ ಲೊಬೆತಿ ರೈತುನ್ನ ದೀಫಾವ ಗೋತಿತಕ ಫ್ಲೆಟುತಂ ಅಲುಂ ಅಂಬುರ ಅತುಲಮ ಮಿಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಾಯಿದು ಕುರವ್ವ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆಂಬರುಂ ಗೋವಾಲಂ ಗೆಂದನಿ MDP ಫ್ಲೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ತಿಬಿ ಬೇಫುಳುಂ ಉನಿ ನುಕುರುಮಂ ಹುಷೇಳಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಅಲುಂ ಅಂಬುರ ಬೇರು ಕೊಲ್ಲಫಿ ದೆಂ ಅಳುಗಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಲಾಮರು ಕಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ಲಗಬು ಅಮಿಲ್ಲ ಫುಳ ಲಿಬಿವಡಾಗೆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಕ ಫುರತಮ ಫಹರ ಬದ್ದಲ್ ಕುರವನಿ ತಿಮಂ ಮನಿಕ್ಫಾನೆ ಕಿಯಾ ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಇತುರು ಫುಳು ಹದ್ದವಾಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೆವಮು ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಕುರೆವಿ ಸುವಾಲು ಗೋತಿತಕ ಫ್ಲೆಟ್ ತಕ ಹವಾಲ್ ಕುರೆವೇನಿ ಕೊಂ ಇರಕುಂತೋ ದೆಂಡೆವಮು ಅನೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ಎ ಸುವಾಲ ಜವಾಬು ನುದಿ ಹಣು ಹುಣ್ಣೆವಿತ ಫಹು ಜಮಾನಂ ಎಸ್ ಮಕರ ಜಹಾಗೆ ದುನಿಯ ಕಾಣೆ ಬಯಕು ಫಾಳುವಾನೆ ಬುನಾಡು ಅಳುಗನು ಅಡುವಹಿ ಮಿಯದು ಕುರಮುಂ ಎಗೆಂದನಿ ಹಿಯಳುಗೆ ವೆರಿಕಂ ನಮವೆಸ್ ದನ್ನವಂತೋ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ವೆರಿಕಮ ವಡಾ ನವಂ ವೆಗೆನ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಎತಂ ಹಾಸ್ ದೊಗು ಕುರೆಬಮುಂಗೆ ವೆರಿಕಮ ವಡಾ ನವಂ ವೆಗೆನ್ ಹೆದ್ದೆವಿ ಎತಂ ಹಾಸ್ ದೊಗಾ ಮಕರ ಫಿತುನೆಯ ಹದ್ದವಾಗೆನ್ ವೆರಿಕಮ ವಡಾಗೆನ್ ದಿವೆಹಿ ಲೊಬುವೆತಿ ರೈತುನ್ನ ಲಿಬೆಂವಾ ಎತಂ ಹಗ್ಗೆ ಅತುಲಾಗೆನೆ ನುದಿ ಹಿಫಹಟ್ಟಾಗೆನ್ ಎ ರೈಯತುಂ ಬಿಕಕುರಮುಂ ಗೆಂದಾಯಿರು ದಿವೆಹಿ ಲೊಬುವೆತಿ ರೈಯತುಂ ಬಲಾಕ ನುತಿಬೇನೆಂಗೇತೋ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಎ ಗೆಂದವನಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಕೊಂ ಮುಜಾಹರಾತ ಕುರಮು ಅದಿವೆಸ್ ಮಿಯವುರೆಂವೆಸ್ ವರುಗದೆ ಎ ಮುಜಾಹರಾತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನ ಅದಿ ದಣ್ಣವಂತೋ ದಿವೆಹಿ ಎವ್ವೆಸ್ ರೈತಕ ಲಿಬೆಂವಾ ಹಗ್ಗೆ ನುದಿ ಹಿಫಹಟ್ಟಾಗೆನ್ ಉಳೆನಿ ನಮ MDP ಬಲಾಕ ನುತಿಬೇನಿಂಗೇತೋ ಎ ಹಗ್ಗು ಹೋದುಮಂ ಟಕ MDP ಸೀದಾ ಹರಕಾತ ಮಗುಮಚ್ಚವೆಸ್ ನಿಕುಣ್ಣಾನಿ ಹಮ ಗ್ಯಾಮವೆಸ್ ಅಳುಗಂಡು ನಿಕುಣ್ಣಾನ ತಿಬೇಫುಳು ನಿಕುಣ್ಣಾನಂತೋ ತಿಬೇಫುಳು ತಯ್ಯಾರದೋ ಸಾಬಸ್ ಮೀ MDP ಯಕಿ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಅದೇ ಮಿಫಾರ್ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದನಿ MDP ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಕಮ ಅಹಮದ್ ಶಫೀಕ್ ನೀವು ಸಪ್ಪೆಯ ವಡಂಗ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಗದ ಕೀರ್ತಿವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಮ್ದುಕುರಂ ಮೀಮತುಗೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ವೆ ದುಆದನ್ನವ ಮಿ ಸಲವಾತುಗ ಇತರೆ ಕಫಾಂಗೆ ಆಲ್ ಅಸ್ಸಾಬನ್ ಶಾಮಿಲ್ ಕುರಂ MDP ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವನ್ಮೆಗೆ ಹಿವರ್ಗದ ಜಡಿಬು ಉಸ್ತಾಜ ಮಾರಿಯಾ ದೀದಿ ಆದಿ MDP ಗೆ ಹಿವರ್ಗದ ಪಹಲವಾನು
alunenge mirege mi gausa adoswa ballon endo emmeha divharayatum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ade mirajya miyadu medirifa miwa halatuga mirajya islahi masakkatuge ranzekkamugawa mi podium hutti eche dannawalaruga lakkagina hissasage bori emme pratama algondu mire wahaka fehum kurin dannawalana ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಖ್ಯಾಪಾಸನ್ನ ಅಳಗೊಂಡ ವರಫಹಂ ಬದ್ದದ್ವಿ ಖ್ಯಾಪಾಸನ್ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕ್ತ ಹುಗ ವರ ಬೊಡು ಉಮ್ಮೀದೆಂಗ್ ಆವೆಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ವರ ಹಿಕ್ಮೆತ್ತೇರಿ ವರ ವಿಷ್ಣುಂತೇರಿ ವಾಹಕುಳತಗೆ ದಕ್ಕವಾಫಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನಂಗ್ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರವೇನಿ ಮಿಯನ್ನಾರು ಮೆದೆಂಗ್ ಹಾತನುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಣ್ಣಾಣಕಮ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗ ಅಳಗೊಂಡಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕುರಿಂ ತಕೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಕ ಅವಳ ಮೇಗೆ ಗವಾತಕ ಉಸೂಲ್ ತಕ್ ಹಮಜಿಗೆ ದಾಣ ವಾಹಕ ವಿದಾಳ ಎಮಗು ಮಸೆ ಕುರೆ ಕಮಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ದೆಬ್ಬಿ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಅವಳ ಮೇಗೆ ಕಿಯಾಪಾಸನ್ನ ಹಿಫೆಟ್ ಮೆನೆ ಶುಕುರು ಅವಳ ರದ್ದುಕುರ ಅವಳ ಮೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗ ಮಿಯದು ರೈಸಗ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಮಿರಾಜೇಗ ಸಿಯಾಸಿ ಮೈದಾನಗೆ ಎಮ್ಮೆ ತಜ್ರಿಬಾ ಹುರಿ ಎಬ್ಬೇಫಳ algonmenge advisor kan hunnevi dive rajyege rais jumhuriya kan kurabbafa huri warak gabidu rayatunna waram ufaveri khidmatake koddevi wargoda leader adi algonmenge gawmi majidi hoga tibbevi es siyasi hotum mirajyega warak gina tajribatake hissa kurabbafa eve fulo ehbima algonmenge ummidu warak furiyama warak wargoda algonu dannawalen beenu tibbe fulo ariyuga ಲಕ್ಕ ಗಿನ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಏಕಹಾಲಗೆ ಬೊಡ ಕಿಬುರುವೆರಿ ವಾಹಕತ ಅವನ ಕುರಿಮತಿಗ ದೆಕ್ಕಿ ಮೆಗಿ ಅಲವ್ವಿ ಕಮೆನ್ನು ದಂಡವಂತು ಅಳಗೊಂಡನ್ನಕಮ್ಮ ಉದೋ ಕಮೆ ನೂನೆ ಗೋತಿ ದೇವೇನೆ ತಾರೀಹ ಫಿಟ್ ಹವಾಲ್ ಕಮೆ ತಾರೀಹ ಹಮ ಕೊದ ವರ್ ಫಸಿಹ ಕಮೆಂಗೆ ಅವನ ಮೆಗೆ ಜಡಿ ಬೇನೆವಿ ಅವನ ಮೆಗೆ ಲಸ್ಕರ್ ಎವೆ ಮಾಗಿ ರಸಾದುಗೆ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಅವನ ತೆರೆಗೆ ಹೊರಿ ಕಮಗಾವಿಯಸ್ फ्लैट देने तारीहा गोते वाले तारीह और मैं हो देने के तो ए हिब्बरे बोरे वाले की बागा ए फंबरे बोरे वाले की बागा अलगोन में निकाली का समासा पर हाथ वाले कमें नहीं गोती देने तारीह और मैं हो देने के तो फ्लैट हो पे तारीह और मैं हो देने एहन बीमा इजातु के किबुरु वेरी बड़ा बस्त और मैं ना अमाज कुरान कमें नहीं दे तो हम एक दो समाज कुरान कमें नहीं इजातु के इतना मिनिस्टर नहीं एक कहा लगे देखो मुझे वाहक मीगे माँ कुरिंगा में नगिपी एवस दिए फणफुदु एहम बीमा मियकी आका में नू मिकाले किबुरुरी बोड़ा मी हुना दिमावान एमडीपी के लश्कर का मिकमें आले नुआन ए जवाब हो देने को गवर्नमेंट ना इंगे ने ए हिबरा फंबरो मी पार्टी का हुन्ना अलगंडु हम हंदानगे ब्यादे ಅಮುದು ಮಿರೆ ಮಾರಿಯಾ ದೀದಿ ಇನ್ನವೀಮ ಮಿರಾಜೇಗ ಕುರಿಗ ವೋಟ್ ಲೆವೆನಿ ಉಮರು 11 ಹರುವೀಮ ಏಯಿ ವಕಿ ಬೇನ ಮೆಗ ವಕಿ ಬಯಕು ಬಾರುಗ ತಿಮಟ್ಟಕ ಕಂಕುರಂಗ ಉಸೂಲೆ ಗೊತೆ ಅರುಣ ಎಂಗುಣಿ ಮಿರಾಜೆ ಬದಲ್ ಕುರೆವೇನಿ ಮೀ ಹುಂಡ ಇಂದೆ 16 ಹರು 17 ಹರು ಮಸಕದ ನಿಕ್ಮವೆ ಅದಿ 18 ಹರುವೀಮ mi fahum mi unna inna tarikh ide tarikh 18 dimas kuran benwa huriha kame bodu mi heka be 18 rima vote nuleve arunne enguni mirajye badalu kuraveni mirajye zuwanu nage baru ekan digekkam mi podium mi party ge laskaru die rajye ge zuwanu nang e baru ekan dini mariya hekimana nikan eto mariya hekimana अलगन में मजली होगा डूबलागे अलगन में पूरी मशक्कतों अरार वोट दे उम्र बदल खोली ए बीमा मिराजेगा जुआनों के पार्टी की एमडीपी जुआनों के पार्टी की एमडीपी जुआनों ने हक तो होता थी पार्टी की मी पार्टी मिराजेगे जुआनों के हक तक जुआनों के फुर्सत तक जुआनों के हालता एम गावों के पार्टी की मी पार्टी एंडीमा मिनो थने नोना ने मिराजे जुआन न करे
වඩා ගන්නවා හුරියා බේපල මිතරුන් යහකු තෆ්රිය මොකද දෙන්නේ නේතෝ हम यह कीगा अळगुंड में मुजाहरत होगा एम्मे वर्गल बारी बेकी तेवणे गुडान माड कस्टमर्स आदगा मजूरी बड़ती पिकअप तक गोरित दुव्वी ड्राइवर అది దండవంతో కన్న జోడి పారుగా మస్తోడి పారుగా మహాఫ్రావును మస్వేరింగ్ అది రహం ఫిల్మే నుదిబిగెన్ మాల్ యాదరన కివాదే తిబి దఫ్తర్ గతిబి දියහරයතු আদি ඒගේ ඉතුරුම් වෙස් ජලුගේ එතම් මිතනුග ඒරුවේ හිංගි කන්ත තහකුන් අනියාලි විදර නිකමෙදුගේ මෙදරවි එත රයතුන්නේ මි එම්මෙන්ගේ හග්ගු හොද දිනමට්ටක එම්ඩීපී වුජුදුවගෙන් නිකුති මිතෙන්නවි කුරියා රයතුන්නේ කීග අලුගණමෙන් දොරුන් දොර හිඟාගේ රයතුනා බද්දෝ කොගේ සාෆුයි කන්තත් තෝගේ මච්චා मी देने भी रही तो हकुता फ्रिया को दिन मट्टका एकुले वाला बहुरी खानतत के एमडीपी रंजवे के दानी दोरी उम्र के मी उन्ना गाउन फोर को दिन पेंशन अलगोन में रंजवे के दानी ए ररुंग आने ररक फसे है कमाए कीगा फुरागे रहबंदों बील के देवे हदा दिन पार्टी को तुगा अलगोन में रंजवे के दानी मिता का जमा बहुरी बार तक बाय अतोर तो के दिलुड़े राई उतना फोर को दिन लामर कजी निजाम मी हुरिया तसबर ता कहे कीगा अलगोन में मी एमडीपी दिवराजे राई उतना तसबर वे मिदानी मीरे अलगोंडु मिताग वाहदक्कार फाह कोल्लम बेनुवा वरम मुहिम कमेगे बोय मिदे तेरे पार्टी के वरा इखलास तेरे वरा गिना राई उतना अलगोंडा बदलवी ए एमडीपी वुजुदुगे न्यारुगा मिदन्नवि गिंततावगा हिमेनुनु एकी बहुलवानो वरम मारे हम हकीकत बस वरम मायूस का मती थी की वेगन तो पार्टी उफेदिगे आई अलगोन में गिनकन्या निकुमे बाकी फर्दु गोतुगा एतम मसक्कत के कुरनु गेंदम कुरनु जुमला को एम्मे पे कुरनु मसक्कत के गोतुगा पार्टी वुजुगे आई एयरुगा जालुगा गोलिया अलगोन में इल्ला दीमा अलगोन में के बाहे अलगोन में नबी गोते अलगोन खबर ओलविलवा बे ने देनी अनिया हदाने गोते एम बीमा एफसतु नुदी मी गांव इस्लाह कुरमट्टका अलगोन पार्टी हेदी बेंता की मी देन्ने भी फरात तक गेल्दी उले हक्कु त फोर को दिनु पोद दिनु आदि अलगोन में मसके कोगेन वेलकम होदा मिराजे रायतुन नाम हग्वा मिंबरु फोर को दिनु मी बेनु तगट्टका पार्टी हेदी अलगोन मेंगे मी पार्टी के मेंबर उन्न फहुदवानुन्न ए खिदमत फोर को नुदे को वन्या एई मसले अलगोन मेंगे वे जहे रायतुन हमें अलगोन मेंगे खिदमत फोर को दे ए रायतु इहसास तंग अलगोन में देगंडंगे बेजे मियादु दफ्तर गति भी एतर रायत का लिबिगन दिया फ्लैट हवाल नुको थारी हेने के किया गे तिबेनी भले एई मिराजे राजुता इंगे मी हाउसिंग मिनिस्टर का होरे मी है को हवे कनी फोन नंबर तक यूलान को लेगे फ्लैट हवाल कुरी बे के एई मी तो नमा फोन नंबर आ देम्मे सुरी मदन तक हुरी हाय के फुरी हम रिस्टो नेरे बराबर ने कुरी मा मी ओने हवाल कुरी भी एहन्ने नुहदे ने तो एहन्ने नुहदे ने अलगोन में दन्नवाणी मिराजे के गोत लिमु हुरिया रहे तो यकीन करवर कुरबा मिराजे मसरा होगा मी रीजु कुला फेने हुरिया इंदका एन्ने गोचे में सत्ते नुले बनेगे तो नुले वेनाते यकीन के बाकी मुराने नुले वेनाते हम फिजार का तो बहुमी पुरानी अलगोन में नका नोले हमें कने रेडुसिया को नोने मेवाया तरकारिया कुकुलु बिहा अदिया फिया के नवेनी की नूनिया मु अफ्रीका के गुड होप फॉर हलाफ गोसगन इन्वेस्ट नूने कम करवेनी की ड्यूटी कोरिन मियांग इंडिया ए की बरको के तिरिस हगडी रुतेरे का माल आदेवे अलगोन के तजरिबा बहुरी छत्तीसगढ़ उधर बोटे हुस्तो निम्माले रनिंग को टका नारा बरे
Kiimekan tuh dari via bayar 30 rupiah bihde aku jahmi. Kiimen tuh via kilo 30 rupiah 50 rupiah ngarambi. Ridu teh hame. Tinggal 350 rupiah lu lagi mer. Hasil 3 rupiah mari. Arwanya ulani. Thaketi umdan hatu panala. Bima migen gallun dibeni. Wazifa to ke tibi e bodati mahujon nakarnu. Adi emiyunge darinna එල්ලක්කන් දොල්ලක්කන් මුසල්ලෝකත දිෆෝරි වස්වතත් තිබි මියුනක ප්‍රශ්න මීගේ ගැල්ලුන් නිබෙනි මි පාටිගේ මෙම්බර් එයි ඒරුග දෙම්මර්ම දෙන්නවි නිකමති හාගුග එනියුග හග්ගු මෙම්බර් නුයිදිගේ පාටි හදාගේ හග්ගෝදන් නිකුයි මි රාජ්‍යයේ රයියතු එයි මි පාටිගේ හිවර්ගද පහුදවාණු එම්බීම අල්ගමන්න කර මඩකුන් නුතිබෙවෙන අලුවන් නම් හිතගේ බේවරා පාටිගේ එඩුවේසර් අලුණන්ගේ රයිස් පුරිගේ රයිස් ඉබුසෝ විදාල වෙජ්ජ මේ ඩෙමොක්‍රට්ස් MDP යා ගුලම්බි වගුතේ ඉසාර කුරබ්බාෆි වරන් උම්මීදෝ වගෙන් වර බේණු වගෙන් එක කුරබ්බි අලුණන්ගේ තියාපස්ස විදාල වෙජ්ජ මේ වගුතේ එයි රයියතුන්ගේ එතල් ලොයිබ්බකා කුණකා ඕගාතරකමකා උම්මීතකෙන් හුරි බයිකේ ei ki waki bay nong ei MDP bay algon men eveje he mi thammina dor holwa bi kame vediyei kombe katto mole libuni bidal balla kombe katto mole libuni bayako kuriga vejiyamu misado kandata kurani algon men goironuge yasani miedu algon back kollafa bayo gengos etwi efra kollafa ehennen nuhedane geto ehennen nuhedane MDP ya Democrats ei ekechkan hedena rolmenna geto mi rajyega mi MDP ni kunnani raskarabiya mi ran rindu biya bodu laskaru ekan ni kunnani algon men kamyab kurana miharu tiya befuna dandawala moti kamaru bar kurabare tayyar wadanware mi rajyega sarkara dagya wangamana hawala jena wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ಅದೇ ರೈಸ್ ಮುಯಿಜು ಗೆಂದವಾಣಿ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಉಲುಗಬೆ ಎಂದು ಮಮಸೆಗೆ ಕುರವು ಎಂಗೆ ವಡ ನವಾದ ಫದಂಗ್ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮಕಿ MDP ತರಕ್ಕಿ ಕೋ ಫಕ್ಕಾ ಕುರಮುಂದ ನಿಜಾಮೆ ದನಂತ ತಿಬೆಫುಣ ಎಂಗೆ ವಡ ಗನ್ನವಾತೋ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ ಫಕ್ಕಾ ವಿಫಾವಾ ಮಿಂವರೋ ಮಾಫುರಿ ಮಿಯೋ ಕ್ಯಾರಿ ಮಿಯೋ ಮಾಫುರಿ council komme ahara kulibe $1 million rupiah ebefona ge rahuge kantattak furihama hinge bidanne $1 million rupiah in ebefona ge council hama rangala ebefona hinge mihen ovva anekka ves rais muiz eradaruge bintaka kulubwa lamurkazi gaanuna kulubwa emuli nizam gadbad kuruma edani mase kurum තිබේෆෝන මිකමා බේහෙකුතුන් අදි ඉතුරු වාහක දෙකම අලගොන මිදන්නවාදනි මාෆුරි කවුන්සිල්ගේ රයිස් හසන් සොලා කාපෝ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मिन वाला पार्टी के लीडरशिप अडु मडु हैं ही वने अलगोंड बस अरे अडु बार कोरंजे है मी हुरिहा वाकें हुरिहा बेफुरन बर रंगला फहम वावर आदि अलगोंड मेन्न दादी फहम मी इवुनु अडकी काउंसिल के साइज इंतिहाय बोडवेगे नुकतांग उळे वाहक एकम अलगोण में कोल्लम बेणुवा सुवालकी सरकारों हम नुकता वर एतंग हा सियासी वजीफाएं उफद्दा एतंग मिहातन नूफद्दा हा मिनिस्ट्री तकें उफद्दागे सरकारो हिंगा है नुहिगा देतो अलगोण में रंगुगे मिहुरी हॉस्पिटल कस स्कूल कस अलगोण कहे मिनोस्दु गाबुरी बे
අලුගොණු මෙන්ගේ කවුන්සිල්ගේ සයිල්තන් බොඩෙන් නූ වරක් කුඩ අලුගොණු මෙන්නම් අදි ගෑගඬකම් මේ දාමර්කසි නිදාම් මසෙක්කේ කොල්ලම් මෙලිබුණි අනේ බුණාම අලුගොණු මෙන් කවුන්සිල්තන් හොවි හම හුරෙප හොවි කිනු අලුගොණු මෙන් බුණි ඒරුගා අතොළු වෙරින් කතීබුන් ආස මිතම් මිවෙනි මීහක දෙහෙරේ අලුගොණු මෙන් බේණුම් වණි ඉන්තාබ කුරා බයි රාසුක හුන්නෂේ ඒ බුණීම කවුන්සිල්ත වුජූද් බෙගෙන් දියයි කොවිඩන් එන්හාරු කඩාෆා අලුගොණු මෙන්න දෙයාරු මාෆුෂීගේ අලුගොණු මෙන්ගේ බජට් කී අලුගොණු මෙන් ආයරුගා 10 මිලියන් මිහාරු මාෆුරීගේ බජට් කී $1 මිලියන් මාෆුෂින් දෞලත මිදිය ආහාරු ඉබෙන් 7 මිලියන් ටැක්ස් දක්කාහ අලුගොණු මෙන් මි ෆුර්සවතන් ಹುರಿಹಾಶಕವ್ವೆಸ್ ದೇಜೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಗೌಮೆಗ್ಗ ಮಿ ಗೌಮುಗ ಮಿಹಾರು ರೈತಕ ಹಮ ಕಿರಿಯಾವೆಸ್ ಕಮೆ ಕೊದ್ದೆವೇನೆ ಹಮೇಕನೆ ನಿಜಾಮಕಿ ಲಾಮರ್ ಕಾಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಮಿಕಂ ಕಶವರ ಕುರಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಗಸ್ ಬಲ ಮಾಲಿಯಾ ದುರ್ಗ ಹುರಿ ಮಾಲಿಯಾ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ರರಟುಗ ಸರ್ಕಾರಂ ಕೊಂಕಮೆತ್ತೋ ತಾ ಕುರನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಇನಿಯ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಹರಮಾನಿ ಎತನೆಗೆ ರಿಕರೆಂಟ್ ಹರದ ಎತನುಗೆ ಸೊಳಿಬುರಿ ಮಿಹಾರು ಮಿಹಾರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗುಂಡೆ ಎಹಿ ಮೇಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಹಿತ ಇಂತಿಯಾಯ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಬಡು ಕುರಂಬಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಕುರಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತ ಹಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ತಕೆ ಇಂತಿಯಾಬ್ ಕೊನೆ ನುಂಗಾಣ ಎಂಬೆಜಿಯ ರೈಸುಲ್ ಜುಮುರಿಯ ಇಂತಿಯಾಬ್ ಕೊಫ ಗುಣಮೇನು ರೈಸೆ ತಿಹಿನ್ ಇಂತಿಯಾಬ್ ಕೊಫೆ ಇತುರೆ ಬಿಸ್ಮಿಹ ಕೊ ನಗ ನುವಾನೆ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಎಗುತ ಗೆಂದಿವೇತೋ ರೈಸ ಕಿವೆಗೆಂತೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾನಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೌಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರು ಸರ್ವಿಸ್ ಗಡಿ ಜುಮುರಿಯ ರೈಯತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆಂಬರುನ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಕೀಗತೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಎವ್ವೆಸ್ ದುವ ಹೆರೆಸ್ಟೆ ನೋಯ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿಯದುಸ್ ಬೈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜಲ್ಸಾ ತೌಗ ಯೌಮಿಯಾದಿಯ ವಾಹಕ ಏ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಕುರಂಬಿ ಖಮಕಿ ಹರತು ಇಂತಿ ಹಮ ಯಗೀನುಂ ವೆಸ್ ಹರತು ಕುಡ ಕುರಂ ಬೇಣುಮಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತ ಬಾರ್ ವೆರಿ ಕುರಂಬಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಮ ಗಾಬಿಲ್ ಮೋಜಫುಂ ನೆನೆ ಗೊಯ್ ಹಮ ಜಸ್ಸಂಬಿ ಮಿಹಾರ ದೆನ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ನಮ್ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ದಿರಾಸಾಯನ್ ಹದಾ ವಾಹಕ ಅದಿವೆಸ್ ವಾಂ ಮಿউಳೆ ಗೊತೆ ವಾಂ ಉಳೆ ಕಮೆ ಹದಂ ಮಿউಳೆ ಚೆಂಗೆ ಮಿಯಾಪು ಮಿ ಬಿಮಗುಣೈ ಮಿ ಉಳೆನಿ ಸೈಜು ಬೊಡೆ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬದಲೆ ಗೆನ್ನಂಚೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಇಚ್ಚೆ ಹದಂಚೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಮಿ ಉಣನಿ ಮಿಹಾರು ರಾಜಶುಂ ಯೋತಿ ಮೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೆಡಿಫಾ ಓಶೆ ಇಂದೆಗ್ ಏಗೆ ಮೇವಾನ್ ಲಿಬೆನ್ ದುವಸ್ ನಗಾನೆ ಮೇವಾ ಲಿಬಿ ಎ ಗಸ್ ಹೆದಿ ಬೊಡು ಹಿಯಾ ಲಿಬುನಿಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಎಮ್ಮೆನ್ ನಬಸೆಗೆ ಹಿಯಾ ಲಿಬೆನೆ ಮಾ ಸರ್ಕಾರು ರಾಜಶಂ ಅಳಾಲಕ ನುಜೇನೆ ಏಯಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಮಿಬುನಾ ದೆಮೆಟ್ಟನ್ ಮಿ ತರಗಿಯಕಿ ಅದಿ ರೈಯತುನ್ನ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನಕಿ ಎವ್ವೆ ಸಾದೆಗ್ಗ ಫೋನಿಕಂಡ ತೋತೋ ವಾಹ ದಕ್ಕಾಗೆ ನೆನ್ನು ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕಂ ಐಕಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನಕಿ ಮಿ ರಾಜ್ಯಗ ವೌದೆ ವೆಜ್ಜಿಯ ವೌದು ಫುಡ್ಡ ಬಾಜಿಯಕಿ ಹಮಿಕೆನೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಮಾ ಫುಡ್ಡ ಗುಣಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಹಿಕ್ಕ ರಶಕ ಮಾಫುರಿ ಹದಾಣ ಮೇ ಯೋತಿ ಮಾಫುರಿ ಫನ್ಸವಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಿಕ್ಕಾಫ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಬುಣಿ ಎತನು ರೈಯತುನ್ನ ಗೋದ್ಯನ ಮೇ ಯೋತಿ ತಿನ್ಸ್ಟೇಗ ಅಗ್ಗೋತಿ ಮಿಯಾರು ದೀಫ ಎತ ರಾಣಾ ಮಿಯಾರು ಮಿ ಬಿರಿಯುಳೆ ರೆಡಿ ವಣಿ ಎಕಮ ಸ್ಕಿನ್ ಹದಾಣ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ಬುಣಿ ಇಬುಣು ಗೊತೆ ಮಾ ಮುಳುವಾಣೆ ಫೆಣಾ ಕರಂಡ ನುದಿಬಿಗೆನ್ e tinsteka an ailayan e tantana nudifa miyoti em alugono miyedu es dannawa benuwani rayitakan heven edenya rayitaka kame kodden benuminya avahan ade alugono men paatiyaki rayitunge ummeedu rayitunna bulumuri huriha kame ga alugono men hundana embe kuriga rayitunna takati diyya miharu min wa masdus viruga gamu rayituna vi kamen onna alugono men mi fennani ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತ ಮದುಕೊಫ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ರಹಕಂ ವಿಹಿತಿರಿಸ್ ಮೀಹು ಸಿಯಾಸಿ ಮೀಹು ನಗಾಗೆ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಮ್ಮೋಡಿ ಬಡು ಕೊರಂ ಉಳೆ ಮಂಜರು ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ನಂಬಿ ಫೆನ್ನನಿ ಎಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ತೆರೆ ದಿಯ ಮೀಹುನ್ನೆ ಸಳಗೊಂಡ ಹಮ ಗವಾದಂ ರೈತಕ ಕಮೆ ಕೊದ್ದೆಂ ಬೇಣು ಮಿಯಾ ತಿಲಫತಂ ಬಲ ಮಿ ವೋಟೆಲ್ಲಾಂ ವಿಯಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಕೊರಂ ವಿಯಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಬಲಂ ಬಿ ತಿಲಫತಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಇರಾತ್ ಕೊಜ್ಜಾ ಮಿಹಿರಿ ಅಳುಗಣು ಮೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಫೈದಾಯಂ ಅಳುಗಣು ಮೆ ಕಮೆ ಕುರಾ ಕಣ್ಣು ಅಳುಗಣು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಕುತಿಯ ಕ್ಯಾವ ಅನ್ನ ಬೇಣು ವಿಜ್ಜ ಆದಿ ವೇಂಡ ಬಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿ ಉಳೆನಿ ಅಣೆಕ್ಕಾವೆಸ್ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಬಾರು ಹುಡಕುರ
එහෙම රයිතුන්න මිකංකම් ඉංගෙ ජෙහෙ ෆස් කවුන්සිලර් කි රෂකම් එලිබේ ඉක්සෝදි හරකයත් ගිනෝෆෝ බොඩු අද නුම් අලුගණු මෙ බාර ඔලම්බි රරරුගේ ඉස්සෝදි හරකය ගිනකොම් මිහාරු එබුණා ටෙක්ස්ගේ ඒ පෝෂන් රටසද්දෙන් වරක් බාරෝ දාෆ ඉන්තිහාබු ගලුගණු මෙන්න ගෝන්දියා යි හොවුනි මෙස් ගෝමුදියා රරසුන් හොදා ටෙක්ස්ගේ පෝෂන් ත මිවෙනි වරේ කොම්මස් වරේ දේනම ඒ වරෙන් අලුගණු මෙන්න කන්නේගේ आदि मिहातन दियरो सियोति सुपर मेजॉरिटी कोन कमेतो कुरी एम अळुगण मेंगे मजलिस मेंबर उन्ने अळुगण गोवाद वी है सवहक अळुगण मी ररसुगे मी बजटुगे अळुगण में हुरिहा कमे कुरायरुस गोस मी जेहनी ऑफीहुगे फैसा वैगंड एम फैसा वैगंड ए बुना अळुगण मेंगे टैक्स गे पोषण अळुगण मेंन लिबेंजे माफुसिन सतेक मिलियन देक्कीमा अळुगण मेंन हमिलियन रुपिया बजटुगे जेहीमा ඒ අලුගොණු මෙන් හග්ගු මෙම්බරෙන් නු එහෙම ඒ රෂෙක්ගේ හග්ගු මෙම්බරු ඒ රෂකම් හොද දෙවේනි හැම එකේ නිසාමකි කවුන්සිල් මෙම්බරුන් කවුන්සිල් මෙම්බර් රයියතුන් හොවා කවුන්සිල් මෙම්බරුන් ඒ රෂෙක්ගේ තිබුන් අලුගොණු මෙන් අනෙක්ක මියදුස් මී ඉවිගෙන් දියයි බිනාවේශි ගානෝනේ මී අනේ ලාමර්කසි ගානෝන කොම්මස්කා ඉස්ලාහ තකේ හුෂේරුණු වාහක ඒ රෂෙක්ගේ හොන්න බින්ත අනෙක්ක වෙස් ෆේර අරන් උලේ වාහක අලුගොණු මෙන් නමීගුලි අලුගොණු මෙන් න වෙරිකන් කුරෙවෙන් ජෙහෙනේ තිබේ ෆෝන්න වෙරිකන් කුරෙවෙන් ජෙහෙනේ රරසුගේ කවුන්සිල් තවගේ මී ලාරි වෙග්ගණන් අන්නුද එකන් කුරෙවෙන් ජෙහෙනේ එකන් කුරාන මේ කියාෆයි අලුගොණු මෙන්ගේ මී රයියතුන්නක আদি කවුන්සිල් තකේ බොඩෙන් නුවේ කවුන්සිල් ත බොඩු නම රයියතුන් තිබේනේ වර බොඩ ෆුදිගෙන් රයියතුන් බුණා හුරිහා කමේ වෙගෙන් රයියතුන් තිබි හාලතු අලුගොණක හි නුවේ මිහාර මීුන්නේ යෙහෙන්නේ එහෙම අලුගොණ දන්නවානි අලුගොණ මෙන්ගේ රයියතුන්ගේ හාදතු ඉංගේ බයකි හැම එකනේ අබදුවස් වකාදත් කුරානේ බයකි MDPA ඒ ටැක්ස් ගේ නිසාම් ගෙනේ අලුගොණ මෙන් ගෙනේ ලෝකල් ටූරිසම් මකි අනියා වෙරිකම දෙකොළු දිවේ රාජේ බදල් කොල්ලි නිසාම් එහෙම මෙම අලුගොණ එදෙනි හුරිහා රයියතුන් වෙස් අදි PNC ගේ අදි මේ සරුකාරුගේ मी तायद कोरा बेफुल में रायत के कमे बेन वज्या तिलफत बदा मी गफम बोट देवर रंगड़वान वरबो शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम अदे मिफार अळगोण मी धन्यवादनी दिवेरा जितुं के डेमोक्रेटिक पार्टी के पीजी लीडर इब्राहिम नाजिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मिरेगा तंकोळे एहें गोतक मी होंडन जहुणी मिरेगा मी रैतुंगे मजलियुगे मिदवरुगे फहु जलसाय गोतुगा जलसाय बेविගෙන් मी दियई राज्येगा मी वगुतु मुन्नेवी Prosecutor General Magamu Vaikurume Gotum Ebeflu Miadu Baby Committee ge report Fasco a report ga ba gota e kan kurang mire e fas kuri Miharu ge miyo Sarukaru ge bodu majority o fali PPM PNC ge aglabiyata ekiga Retunga majlihum ekan konge nimmali ehen namaves alon hama pa kollam beeno mitibi mitanga kuri safuga algon menge mi party ge is farata algon menge mi party ge emme is algon menge MDP ge mamma e algon men abadues annawa algon menge Maria Didi party के डिप्यूटी चेयरपर्सन पार्टी के मजलिस मेंबरों पार्टी के मेगे पूरी के वेस मजलिस मेंबर का कोरे बेफुलुं पार्टी के इस मगाम तक तिब्बे बेफुलुं रेगा बेबी गाँव में मजली होगा अंगेनों के रूह के नए प्राइसा कमा मुड़ी गाँव में मजलिस इत्तिफाक हुई अलुमेंगे अंगेनुगे रूगे नाय प्राइसा अदि काउंसिल मेंबरों में स्मिति पे
algon furatama mi faa kuri algon men miya satibi gofarega majlis member mitibi tankole rasmi sifaiga enas mi haruge jalsa tani migota tayalage nomi algon mi denne miyadu mi hinga dia bodu kanta hinga dia goin algon tankole tafsil ko dannawadam beenu prosecutor general ge masala majliyo ge committee e libi judiciary committee e libi e masala ga ori ab algon hadawa gotuga an nukuta noni am masale ge macca ekulewegen wa city e algon men liboni e masata ka jawabdari wuma prosecutor general la e fursat devima e befla inna muddat terega miyadu majliya wadagen e kanataka e befla jawabdari emme furatama committee ge masakka feshigen diye dihagadi baga committee ge masakka feshuma ekiga committee ge PNC ge memberun hucheluvi committee eki ei sirru ಆಮುನ್ನ ನೋನಿ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ ನುಹುಳುವಿ ಸಿರು ಕಮಿಟಿಯ ಗೊತ್ತುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಎ ಎಕ್ವೆಕೀಗ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂ ಸಾಫ್ ಕುರಂ ಬೇನುಂವಿ ಕಮಿಟಿ ಸಿರು ಕುರಂ ಜೆಹನಿ ಕೀಬೆ ತೋಯೆ ಮಜ್ಲಿಯೋಗೆ ಗವಾಯದುಗೆ ಕೊಂ ಮಾದ್ದಾಯಗೆ ಕೊನ್ ತಕ ಶೇತಿ ವಿಫಾ ಕುರನಿ ಕಮಿಟಿ ಸಿರು ಕುರಂ ಏಕ ಜವಾಬೆ ನುಲಿಬೆ ebefulun ge super majority otima ebefulun committee siru committee gotuga kuriye gende en namas alugan hama divei rayetunna saaf kolla den beenum majliyoge committee sirrun gendeve gota majlis gawaid islah kofa mionnani sateka fasdolos havana maadage haage babune raitunge majliyoge committee ta badal kura hindu ein FS committee badalu ein FS committee ge badalu sirru badalu me gotukai kuriye gendam beenuwa nama mi gawaiduge salis havana madaya sateka hadiya novana madage shaviyani ge bayan kura bayan ko faiwa kankama riaya kuram wale den alugun me badalama hinga salis havana madaga onnani kiketo salis havana madaga wara saaf ko bone salis havana madage haga ekeka gawmi rakkaterikamai gawmi salamata gule maulumat hamakurun je jalsaye nama siru kuravidan devanam dege babune vyaparige muamalate nota mali muamalate siru maulumat hamakurun je jalsaye nama noni committee nama siru kuravidan timmana nuktaga eba bone ಕಾನೂನು ಗೆ ದಶುನ್ ನುವತ ಗವಾದೆ ಗೆ ದಶುನ್ ಸಿರು ಮೌಲೂಮಾತೆ ಗೊತುಗ ಹಿಫಾಟಂಜೆ ಮೌಲೂಮಾತೆ ಹಾಮ ಕುರಂಜೆ ಜಲ್ಸಾಯ ನಮ ಸಿರು ಕುರವಿದಾನೆ ಮಿ ಬುಣೆವಿ ದಿಯಾ ತಿಮ್ ಮಾದ್ದಾಯ ಬೆಸ್ ಮಿ ಕಮಿಟಿ ಸಿರು ಕುರಂಜೆನೆ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಸಬಬೆ ಮೆದುವರಿ ನುವೆ ಅದಿ ಎತ್ತರೆಸ್ ಪುರಿಯಮೈ ಬವೆ ಕಮಿಟಿಯ ವಡಾಗೆ ಪಿಜಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಎಬ ವಿದಾಳುವೆ ಹಾಮಕಂ ಬೊಡುಗತ್ತೆಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಗಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಏಕೀಗ ಮಿ ಕಮಿಟಿ ಬದ್ದಲು ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ ದೆಪಾಸ್ ನಿಬೆಫಲ ಮಿದಿ ವಿದಾಳುವನಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಫಲಿಹ ಬೆದಾನತಿಯೆ ತಿಮನ್ ಮೆಂ ಕಮಿಟಿ ಸಿರು ಕುರನ್ එකම එබේෆලා එබ විදාළුවේ සිරු කුරාන කම නැතේ තිමන්න බේනුමේ වර තෆ්සීල් කො තිබේෆලුන් තිමන්න බොදුග අලුවාෆ් තීර ඉල්සාම් තක ජවාබ්දාරි වා රයිතුන වර සාෆ් කො එංගේන හෙන් ඒ ජවාබ්දා තිමන්න බේනුම් ෆුල්වේ එකන් ඒකොත එන්නමස් ගාගණක කොමිටිගේ බද්දලුන් දෙගඩීරෙන් ආවරු දෙගඩීරා බෑ ආයරු දිගු දෙමිකෙන් දියරුස් මුලි කොමිටි සිරුකෝ ගෙන්දියේ මිරේගා මජ්ලියන් ಹುಚೆಳುನು ರಿಪೋರ್ಟುಗ ಕಮಿಟಿ ಸಿರು ಕುರಿ ಸಬಬೆ ಬೆಸ್ನೆ ಅದಿ ಕಮಿಟಿಗ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫ್ಲುಂ ಬೈ ಸಿರು ವಾಗತ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಫ್ಲೋಗ ವೆಸ್ ದೆಕ್ಕೆ ಮಿ ಬೇಫ್ಲುಂ ಕಂತ ಕುರಬ್ಬಾಫ ಮಿಹಿರ ಗೊಯ್ ದಿವೆಹಿ ರೈತುನ ವರ ಸಾಫು ಮೆ ಬಜೆಹೆ
wara safan jebte izzatteri majlis memberun kanta kurevi goy ebe fulunge super majority a ekiga ebe fulun kanta kurevi go adi mige iturum e committee ga tibbe bay be fulun ebe vidaluwe prosecutor general jawab devvi emme suwal kashe mi hagigatuga algon men e sirru nuko faalukam bodu gotegga hamakam bodu gotegga mifada baddalunta babashe mi bunani mikahala dogu ilzam neelu ene hen ekan kurum degadira baawanden emme suwalege jawab toye visna wadannawa huriya be degadira baawanden prosecutor general ta hunnawage repeat ko takurar ke be fulum kurevi huriya suwalaka riti ko furihamaya fashu ibaratun jawab de ehen namaves mirega jalsa ge be fulum e vidaluwani emme suwalaka se jawab de ehen emme suwalaka bes jawab no debbe fotuga liye fonnane ekal kommes gotakashe nimmali mi hagigata hilafa mikotam mi ilzam boluga aluwam miyaduge mi committee baddalun sirru baddalun me gotuga gengos muli hagigatuga muli minimum muassasata hingawanti befulum boluga kuriyo tanuga dive raytunna fenigen daane mifada ete ilzamen aluwa e muassasata ko nuni e magam takum e befulum beer pura manzaru fenigen daan mi abadues mdp num ehem bayako verikamak awma ekiga mi dive rajyega nuni algon menna fenna hagigatta mi kantaka dekola algon men abadues me wakalat kuran mimagum mikan nukuruma retum ede edumaki einunto retum beenum bani egotan nunto retum navara safuan e bajehe mige hagigataki kobatu hagigataki kobakan safan e baje algon men committee ga mi tibeni algon menge mdp and nisbaba algon menge emme de memberum algon men na kurewunu huriya masakate algon men kurim raytuna faalukam bodu gotega committee huluwa levegen kurige devene committee gotuga bebe to algon men kurim e masak enna mas algon men naga e masaka kaamyabe novi hage algon committee ya diyei PG ke boluga elefen ilzam taka eki PG ya ekiga vara rangalu suwal take kurevi PG ya e ekam kurewumuge fursat onnane kama deki algon committee ya diye ehennama mes muli committee ehen gotaka dan jehuni e befulum kanda kurevi gotum age den algon menna me aduwigen diyei mirege jalsa agenda kurai fauti nibuna report majliya mushala e report kaiwa gota prosecutor general vaikuram vote dinu den ei mieduge agenda goy hama ekani kama agumenna wara saf prosecutor general rais ofia istiufa ge city fonovikam media takunna huriya gotu salgon men neba saafwe ehnamas takurar ko majliu ge riyasat balhattam indevi majliu ge naib rais eba vidaluwe jasa feshu kuring city emanik pan ga pola libifakai nete nuni raisu jumhuriya hisaba libifakai nekama eba vidal mige kuriga majliu ge kantatta behuri gotabala jalsa feshumuge kurinne nu jalsa ge medutere invest e city dibitia hisabu e jalsa den puriya kan nugende hisabu agenda ge item nimuni ennawas ebeflum kanta kurebi medu mige kuriga majlista kanta koppa gotaka nunkama algon gabol ko nege egotaka ves raisu jumhuriya beenum fulu we wada nevi kame nege ebefula raisu jumhuriya city fulu libunu kama nune nulibe kama argumenna ka yakinen nu raisa ka nulibe riyasatun eba vidaluwe e argumenna sa enos argunama adives puriyo tanuka argumenna yagin vegen daana kama argun gabul kuran city adetere kanta vegen dia goves media takunna adi
prosecutor general algon menna saaf ko dinun algon men hama eba eden kine to ACT adetere kanta wegen diyei mi miyadu majlis hingamunda agiga majliyo kanta bamunda gotuge wara kuda misale denne mi kanta ta repeat wane yagin repeat wane mi fechume puriyo tanuga algon menna pennane mikala kitamme kanta tat algon ge wahaka algon nimmalana algon men mi haruge jalsa nugota bevunima algon menna mikala wara gina kanta take raytuna eba saaf ko deve hayegatu algon men eden algon men mibaba haruge jalsa ga raytunge hasako MDP ya memberuna MDP ya taidu kuraba huriya memberum bes viyaves gine bayrive mi kanta tawga algon menna ekiga kuriyo tanuga algon men kanta kurame gota detere mashwara ko mi gota kuri gendi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade mifaru algon mi dannawalani akratu dairage rajitul majlihu ge ichette member Hussein Ziad fitte Bismillahirrahmanirrahim MDP ge nobet member Assalamu alaikum kulligotaka majlihu ge bodu jalsa nimala algon men mitana anna dibuni jalsa mi jalsa autima mi jalsa hai ki miharu algon menna minimum kamak waak dakka deve hame ekeni jalsa suluki masalata neti wahaka dakka deve eti algon men miedu kamboduwa dekamaka aliyalwalam wege mieduge miharu mihingamda verikama deterega algon men miharaku miharuge jalsa ga mihen tibegen waakanne hagigatuga mi verikan feshigen aaru waragina rayitun ummitake kuri emme boda maswari miyadu bunamun edani baana mahaka demas dinas timanna me mitivi furagotaka none ummidu gelduni bodu kannadi maswarin be samehe mihen gos masekketerin deke ma bodaka nafrat kura sarkar kam sarkar wut emme fahu miyadu mi koledani mi MDP ge feshon adi mi gaanu asasi mi arun menna miya gaanu asasi gas radfuru gawle rayitunge tereng emme bodu hinga majihume genestin babu abbana babu nimum miyannani hama kurimbes hi kuri gota egot oluwaduma hiletterikama ekkada hinjan hakuru oluwadihen beeruga donu jahadage rais yamina honesty oluwadihe lomaru kazi gaanunuga an nuda inde washa baddadage e gaanu nimmay mikan kurani swara rangala atolu minister badang edus committee atolu minister ka malona ministry ka nandi guima negeni udevara ka ministry ka befolos gina ministry nge minister idaluwi mihisa badiya mi sarukaru ga rasmi jawab e amina bi devvi jawab marenno mikama ka sen hawalen wara saaf ko urban development bilek wara riti name kiyen mi alunnes kuramunga masekate mi biluge em madda muli lamar kati kaun wegen dawo alundu kurim maafuri council ge rais alun nadamani waakolu dakka ei astu masade e number council takun e perform kuranda adadu fenunima kudakon undagu councilor ge maafuri ge first councilorun tibegen kura masekkata atalu city ministry ge tibe tanum wazir doltanu naabun tiben lagambes nubaddal masekke kuramun dani e aamdani mi sarukara biraki mihar mase kuram dani emme boda sarkaru kamboduwa ekkan ei grant kadal council takadde grant ki aade hilaf bodu echke tajribat daturta uges daniye mikahada wahana waakatake dakkafa grant kadalun maseke mihar ab kuriyade mi buna urban development gaanumuge mihar daafoe mihar fast switch adi mi ushelufati committee ahamaga mikan huttumba emme borako maseka koran mijehni councilor enno e radruge rayitum mes mikama de kolan nukunnje emme fortama maafuri council den ittifaqu medu wahaka dekkevima mi gaanuge dihavana maddaga haaga mibunani ehen gaanunegga ehen gotaka bayan kofa vi namaves mi gaanuge dashun aaban sarahate gotuga kandala fa waki sarahate local council iso councilor ge isos terega himene sarahate
ವಿ ನಮವಸ್ ಎಸರಾದ್ದೆಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಕುರ್ಮಾ ತರಗೀಗ ಮಸರೂತಂ ಹಿಂಗಾಣಿ ಮಿ ಗಾಣುನು ಉಫದ್ದಾ ಬುಣಾ ಗೊತೆಗೆ ಮತಿನ್ ಏಕ ಮಾಣೇಕಿ ಮಿ ಆಬನ್ ಸೆಂಟರ್ ए कुरी गुणनी नोदन डेवलपमेंट सदन डेवलपमेंट ऑफी है एहें हदा ऑफी हैं हदनी मीग देमवाने जे गोतकी माफरीग मिहार गेस्ट हाउस दूकोफेन एरिया है कि आबन डेवलपमेंट एरिया गोतको पदा काउंसिल एबे उनिवेगे एदियई एई मिबुना नोदन नोनिया सदन रीजन ऑफी हुगे सरहद कवेगे दानी सरकारुन दे एकं कुरान मिकं कुरन जे है वेरिकं हिफेटुगा हुरी मिदिया देवेरिका बदाफा एम्मे बोडु गोंजोमे कमुगा मी वेरिकमं आस्ति बे फरातकुम हाम कुरमुं गेंदिया एरोस मिहारोस एम्मे बोडु उंदगुदा की काउंसिलर नोनी रायितुं ए इच्चिस बेणुम वेगम बुणा बुणुमे मियादु एबा सर्वे बेस कोरेमुं एबदे राइस जुमहूरिया गे एदलेबुमक मिराजेगा ओन्नम वी अनिकावेस कतीबु निजाम तो मिहारो मिय निजाम मी हकीकत मी निजाम पक्का करो मासे के बदे कुरमुं एगे कंकम मिदे कतीबु निजाम मि गेन्न सबबकीस एम्मे सबबे माफुशिग हुन्नानी मादमा माले सरकारू माले मे सरकारू मैं सरकारू अयन कुरा कतीबे ए कतीबक मुहिम्मे नुआणे माफुरी रयतुन अरु मिसालक माफुरी मिनगणी मियदु मिताक माफुरी काउंसिलर को आके देखि मियदु नमूना रशे गोतुका माफुरी फेनिफे होती ए रशुगे कंकन देन निम्मानी हामा मिहार एहुरी अतोल मिनिस्टर मिहार सिटी मिनिस्टर एहन नमस अतोल मिनिस्टर वस नीनाने मिहार आस मीना मी गाणूनुग वरबोडु एहंकमे बेसे बदे अतोल वस एबवाल आबन सेंटर हेदीमा अतोल दियई आबन सेंटर मी हदनी वस आमदनी दिबे तंत आगोंड मेन्न कोड दोस कोळ गादी उफंदु गोळइदाणे ईवणी मा बोडु सौगरिकमें हादि फादालक नेई ए हिसाबं अदि टूरिज्म ग मा बोडु कंततके नुदात एहन नमस हनिमादु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमुग कुरीगा हादालुग आबन सेंटर गोतु खंडाळाने हणिमादुम फेशिगे कुळुदु फुट्टा देतरे एक्को आबन सेंटर देन तिबेनी राजरहुग तिबे काउंसिलर एकन आबन सेंटर हिंगाणी माले हणिमादु इंटरनेशनल एयरपोर्ट वस दाणी आबन सेंटर ग दशा मी प्लेन को फै गोतकी मुळि विष्णुमुग ओती सरकार ग दशा काउंसिलर तो गेनव राष्ट्र ऑफिस त गेनव एकं एमगु नुहिंगाती मिकम मिकुरणी अरुण सीकुरी मिहार मिय मेजॉरिटी मा फसे है मिकम वेवेणे गाउन नसासी इस्लाह गणेश अपना बाबू वालिम मिकन निमुनी एहनमस एकन नुको आम उसूल कोम्मे कम्मे पेस मिकुरणी ओळवाद में केतेरेगे सिरु मिहार अब सिरु कुरे सुलूकी कमिटी आप को अरुण देवण दौर मजलियु गमी 241 कमिटी मादियत कमिटी गा आदि ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर कमिटी गा सिरु कमिटी तके बेवे एहनमस लामर कजी कमिटी सिरु ए सिरु कंततके दाति मिहार सिरु नुकुरा कमिटी नोनाने राइसुल जुमूरी अरुण मिगे कंबडुवा तन कोळकी कमिटी त सिरु कुराति मिगतरें गिना मेंबरुनकी सिरु सिटीएं हामनु कोग्गें एगन लिबुनु मसूरु कमुगा मजलियुग तिबे मेंबर मियदु ए मेंबरु मि सिरु कोरे मियदु सऊदी रस्के फाना फोनो सिटी वा काळुनु मजलियुग स्फा कुरी ए सिटी वेस हाम कुरं आळगोंडे एग जातुग देखोळे एई राइसकु राइसे हेंगाव में राइस का फोनवा सिटी की सीटू सिटी का बांच है तिए एहन नमस ए गबूल कुरु गबूल नुकुराती मियद सरकार गेनेस बदल को मियोती ए भी मियद मियोती हाम कुरा गोतश ए सिटी के सानेंगे माबोड गोहे नेकम बणी हमे कनी मीगा कुरी का मिनिमम फंड सर्विस 200 सुन्नाने सिटी तो लोगो ए जहाव मिनिमम फंड सर्विस साफ दिवेहराज मिनिमम दिवेहराज मिहारो गांव तक फोनवा सिटी के इंदेयो आई नीड सम केस लोगो ए जहाव एईकम बणी मिसिरु कुरा एक जातु को सिरु कुरन जे मसले नो एईकम बणी मिसिरु कुरा सौबक अरुण में मियदा हमें फेन गो हकीकत को सीरियस नोट का मिग विस्नन जे कमकी मी फसारु निमेरु अरुण में अतुं गेल्लेनी हमें केनी काउंसिल तके नो अरुण में फरित को फक्का कुरम मिया वियफार तपस गेल्ले मिगाणु सबबु काउंसिल दिबे आमदनी अरुण में वेरिकम एमडीपी का उन्नाने मिहार वस व्हीकल फीया 40% काउंसिल तक लिबे आमदनी इतुर कुरवेन गोगों हदा आदि काउंसिल तक व्यापार कुरेन फुर्सत व सदा खोती फाही कोदी मिहार मीगस एबा गेंगुळुवा हल्ले मिहार काउंसिल मे मजलियुग तिब्बवा बाय काउंसिलर उन्ना और में वाक दक्क मिकमा कंबडनु आत एबे वे फुळुमस तिबेनि दे वर बिरु एंता वाणी ररुं गुळा काउंसिलर एतेरे वणियो मियननी मेसेज सीधा एम्मे मती
algonda ega message naade fassar dawre nimodi raisul jumhuriya funwani mihenne dannawanje ama ehaluga tibeni ei nikameti kame rayitunge memberunne miharako nem madindiyako hagigataku bara memberun garo bowle adi ei mi majdihuga miwaguta rayitun faratum bahe punede rayitun faratum bahe nubune werta sarukar memberun tibe mi memberun kambodu mi annani councilorun gula mikan oti kinetto miharo ba miga mi ganunuge saban halle genesti hama ehenyaves mi sarukarun kankura usul miga mi bunani mi huriha kame kurias councilorun hama jehere haswani kame nete timanna me badame mi mihunna yakun agreement ebbasume ganunuge darun ebbasume ganunuge midiyani mi mudala mi fasaki mi buna city councilor minoniya mi buna southern northern office milkeke ganunuge bunani bunefa ega darun mi hadani gawad agreement ko midiyani mini duahaka mikamuga baspunani councilor hama miganunu gebay mibuna dihawana maddaga shaviyaniga para saafu divehi ibaratun dieva digui malunu nukiyana kurukolla finnani den council takum miganunu wujudan awma fahu tasdiqurun fahu den council takum badani vihamarwa ekanje hama sida ehendiye municipal maseke ekanje ei councilor unge fember kama nimma furi aluna hama harambe antariswe ehe councilor westa bahakul fa korbafi misaru karuga wazirum fembaruga titebbe befulun teremes doctor umas waragina ehenne nu jumla ko mimrani state unna nab unna mi oy badden baawru malunda kiyambes nege ST na state minister unna wara baawra tibe hamai yagin kamak bunan kere mihar radaruga councilor etibbe befwe fulun naki mi befulun nevere ma farita minizama ma boda PNC befulun councilor bejja minizama farita sababaki ei rajitun kariya gos vote hodagen timanna mikan koddename nizame ecche dakkagen as egondige tibai mihar tibuna ministry tawga titibe state minister unaki hama ebbes echen anehen oyegen nennu by member state unge betibe hama ekeni tweet kollage facebook hingaadage ehen as tibbawa befulu mita mitibawani mi almen kambodu akamaki councilor takan hingannengi genne no miyolani hama ekani masadeki miharus council tan ebbaswambi okay amdani tibefunu nashe erumes mikan nime councilor takan amdani liben peshum mi hagigi masale devana masale ka mionani councilor takum bas bunani ye timanna me raluga tourism zone kanala ni mitai miharus hagigi masale bahinga algondi committee ekga petition committee kudarikul council nimmafa difa oti rayituna baddal koffa kudarikul council nimma mionani masale tourism zone kanala zone ga vyafari kurum guest house edu bayka huddadi mi masalaga petition committee miharu baddal nukura ministry enne LGA bunani rangalare ebuna city ministry mes bunani rangalare council mes bunani rangalare arunmen committee ga bedi bedumuga wes idra ebbes masale enne hama rangala ekan koffa hori ehennames adives masala arunmen nimmanu degu nolani hama emme member ku beenu bani mi waki kotakan amra මියදුගේ හාල්තු එක්වතකි මීගේ බිරුගන්නන් ජෙහෙ කමකි ආවුන් මෙ මිහ වාහක දක්කා නිම්මා දෙවේ කන්නේ මිහාරු මෙ මජලිහුන් විදාලු වියා විදාලු කම කුරානි විදාලු ගොතක මී බිරයි මිකන් මිනු ගොතක බදල් කුරුමගේ බාර මියදොති දිවේ රයිතුන් අතුගා මිකන් කුරම් මාදමය මඩුකො ෆිනම ආවුන් මෙ අතුන් ගෙද්දේනි කවුන්සිල් දෙකන්නේ නෝ රබ්බස් නෝමකි නෝතුමකි එකශිගෙන් බා කමේ මිහාරු sarkargo bay wazirun qabulu kura gotuga fenaka offices rajtere rashek hunna jeheni baki fembarek maade mihunna office takwa mihunna mi aslu galon bharekas maade rajtere wahakenu mi wazirun fembalugo befulun dakkafuna wahaka ganna birekke saw emme fahum raisul jumhuriya maade city councilor baddo kori dos vidalwi timanna men eba badame vidimaaleka ID card hedde vidimaaleka sarkar office ID card heddeto hulumalega ID card hedduma passport hedduma office hulumalega hada mi rashegge wahakawlu midek city egge wah adives naade hospital vesini hamahe kuludufriga regional hospital taragi kurum badluga vidimalega sateke endige hospital gennam miyolani anekaves markazi visnume mikan huttuma huriha diwe rajitum mes nukunna jehene miki hame kani councilor na kuren goy kamennu wara digukom miwahaka mi dekkuni wes mikamuga kambedu otim algon ummid kurani miyadum ferige kuriha council
mi hame kanu ekkan kam danege mikan huttuma vihas masakate kuran paraboda shukriya ade mire misa maul me haruge jalsa me nimmadane haruge jalsa nimmad kurin tibe phone ga ariho e beden gadol uturu daira ifaratun mire haruge jalsa aga farikkole phone wa february alsaza mari ahmad didi ge ufandu ahuge munasawaga e daira ge faratun e joda no huriha be phone smikam ga bari wadatu ade mire haruge jalsa wadanne bellevi adi aduse ubri hafarataka swara koda shukriya alhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cake faladuma emme stage wada ganna podium badan ade